Itu ngawe apa ta? Naon? Itu ngawe anak ta? Teh mereka ada kegiatan. Oh gitu. Jadi kegiatan teh ngoprek apanya? Naon? Ya, banyak yang kenalan ya, tiasa kenalan. Ayo bilang ke situ. Edward, Taha Edward, Dadan. Kak. Udin. Oh, Edward. Eta bener biasa. Nanti tinggi itu tadi ge. Besar lo abi ya. Oh, subangnya. Hah? Kok tai? Ya, nggak tahu mana anak itu mah. Aduh, hai man. Halus dia, nah, Dengan seboko. nah, teh tulisannya buanglah sampah pada tempat. Gitu nya. Terus teh, Lain buang sampah pada tempatnya. nah itu buanglah mantan. Hati-hati di jalan. Oh, Iya ge aya. Selamat datang. oh iya. Iya, datang kembali ya. Oh, betul. Karena buang dia teh tuh. Aja sebenarnya. Tapi nyatanya sawen lah nanti. Sebetulnya. Kan hiji di dieu, hiji di ditu, hiji di udah ditu. Oh, udah hebat teh. Aing nyawer asep. Nah, tuh. Kamu sobat duit tau gitu. Oh, sebetulnya duit. Ieu mah liburan we unggul nyanyi oge, lain neangan duit. Lainnya, karena sepungkul. Oh, hutang mah 70 juta sih. Hutang mah. Tapi tunggu dulu. Tapi duit tumpul lagi 70 juta deh. Taing saware. Lagi mah, saya teh macam bikin mencos aja ngobrol. Bener teh. Oh, ngajak benar. Sok atuh. Cenah awal kita yang bener aja, bener sok ngomong. Ah, sok percaya ke awewe, kata kalimat teu beuki ka awewe di Bangla. Nah, seru saya gitu bagi kalau laki. Bisa kan arek sekos aku mah sang DPN heula. Oh, ya. Oh, biasa lah. Enggak di Japan. Kan nomor rekening. Enggak dibanting banger. Oh, ini. Ya sok. Rekening. Sok nomorna we ka dieu. Sok Bang Hane tah Bang Sangion Bang Man. Masa bangsa. Oh, bangsa. Asli ya transfer ke kalau lumayan lah jeung meuli sawah. Jeung umroh mah mahe lah. Amun jeung Pakai dosa, dahar. bung umroh mah pakai dosa engke we. Pakai beli mobil. Beli mobil. Kamu sok. Mending tong beli mobil, mending beli emas. Kan emas mah bisa gituan tak. Mobil mah mau mobil. Mobil geus loba macet, mending ieu teh jet pribadinya. Oh bener. Mending jet pribadi. Ulah jet pribadi kata hese parkirna. Oh, si parkirna. Heeh, kapal laut we kapal laut. Oh, kapal laut jauh meureun kayak Arek ieu. ke mana sih ngobrolna rek request lagu apa rek meuli naon ya? Nah, teuing atuh bingung lah. Yang geus aya mah rek cicing lah. Yang geus.